Paukjadi yumam oiba maruiba pau kharab de taujari assembly session manungda mai Muthtpa laibak ki aruba wafam khanaba aipasidagi hendaluba leitre democracy chatba laibak amade parliament natragana state assembly aipasi khwaidigi luba mafam amane lightning laison gida airgana senglabal aisang amagumbane parliament natragana assembly aipasida miyamgi yai phana bakidamak makal kyage lo assembly bane Assembly lo sing aduna miyamda kari kana papigani amasong kari makan gadagi aibana singba kupna nainara betongda semdok semjin tawba aibasi jus tanabi oina lairibane masigi mathakta lebak kasida natraga atopa lebakta thokpa thawdok wathok singki maramdasu khanaduna lebak kasi afaba maikai amada chananaba wari pawba lawba ngamlebane ningthok palingi matamda miyamgi apampamda ainanabagidabak sahi amagi manungda amuk miyam unarambado haujikti democracy chatpa lebaktadi member of parliament natragana MLA sing na miyamgi Motsillakpada parliament natragana assembly lakrabane haibadi miyamgi bihut oiriba MP amasung MLA sing na miyamgi wakat sing adu house to podok laga nainaribane laibaki chawkhut thorang sing paikatpa micham miyamda kudong chadaba tokan bagi wakat sing masi ama tawragadi miyamgi yai phagani aibani sing khanafamne nainafamne maramaduna democracy chatpa laibak amada house haiba asidagi henba aruba leite Aruba asi Khnghllu member singi privilege asi aduki matik thawang na thame member amagi ikai khumna bamang ba yaba wafam amada kana kumbana phongba yade lambi da chatpa phawpa police person natragana larai miwina kai phawba thengthan ba yade masigi su matakta privilege taraba wafam amada pigadaba charak asi iraka thamde member sing aduna house to puthok lawa warip aduna aroipa oi madu korna pa khek ko thingjan ba yade asuk lu khraba lebaki oiba wafam sing nainari ngai manung sida namit kudenge Kongba sub station ki manung tarayba mafam khardati assembly mifam awramdai kudingi loiba phawba mai muthatle thawung asi dongma khakta nate nini khakta nate namit kudingi tawi kari marum ki damakta mai muthatle bano aina hanglubada lambi semna nabaki electric pole sing hongtok hongjen tawbagini aina yamna laina department pa khom perage haujikti power haibasi mi bigi tangai fadana hingbada chandaba yadraba pochanga mo herabane industry pasadagina achau tawbada power yawdaba yade Mahi masin tamliba mahi racing na power jawdana makoigi laptop desktop natragana mobile phone sing chena bangamde masigi su matakta assembly haipasida yamna tangna miyamgi oiba wa khanaribane maru ibu mifam miyamgi punamak tahananaba khangananabagidabak Manipur legislative assembly na dopa lakya chating tawduna Doordarshan Kendra Imphal live telecast tawlibane Manipur Legislative Assembly ki speaker na assembly de mifam pambaki live coverage Miyamda pangalibasi aduki matik thagaringai oiba khongthang amane magi khongthang asina amede singna lebak asigi kari khannarebege masung makoina miyamgi kari tawrebegi abadu haujikti line wan bangamle laingak na miyamgi damak paikhalakliba thabak singi maramdasu assembly ki live coverage asina miyamda missing nasing halle asuk maru oikraba mifam asi Tana na bagidamak ujahung na bagidamak miyoy kaya ama television ki bakong daphamdana lainari ki cherakta electric pole sintok na nabare aitona numit kuding ki mai Muthtpa haipasi asum pathawang note electric pole sintok pa aibadasu tangai fade adobu matam aibadamadi sintok sensin tawna bai haibasi Manipur State Power Distribution Company Limited na khangdabadong na tawi madang asi da panjani ko wafamti Manipur Legislative Assembly ki mifam asi ayuki pung tarag mathoidagi ahubane Mifam masih ahudengagi aibade ayuki pung taruk tagi taramatoi pawa pos hongtokpagi tabak tawalaga assembly ki live coverage aside Miyamda sungchoi choidana yangba phang janaba mai phanganenge nakala maromdana Turel gi Esing Motsillakpada pollution control board na Tuminna Leithokpa Karigino Manipur gi tampak ki lamsing phawdana cheliba Turel singi Esing kham thengna aujik Motsillakle Miyamda Turel gi Esing sinabada akiba pokle Tasing na harabada Imphal sar mayol phawdana cheliba Turel asi aduki matik Muthtpa haibada oire mahik matai kaya gi chawuk phamsuk oisilakle Turel singi manungta nambul Turel Eril Turel Kongba Turel Thawbal Turel amade Sengmai Turel gi Esing Motsillakle hariba Turel sing asi Esing chingkalaga Manipur Sarkar gi Public Health Engineering Department na miyamda thangaba Esing pere maduna Turel sing Esing kaina Motsillakle asi karam ba miyoy bagi haksang suninga iba masak sing yawbagi aibadu ki matangda Manipur Pollution Control Board ki mari leinaba scientist sing Esing ki sample loraka test tawduna khangdolaga sarkar amadi miyamda khangan bachungane Mamangai di Manipur Pollution Control Board ki maikedi ki Manipur da cheliba Turel sing part sing ground water ki Esing sing amade maruiba pukri sing Esing ki sample loraka Central Pollution Control Board Delhi da tharga Esing ki oriba thakado mayak sena khangan bagi thabak chatharambane
अदुबो हंदक्ति मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना तुमिना लाइथोखिबा कुम तौरिबा असि करिगिनो हाइबा वाक अमा लागले बोर्ड असिगी चेयरमैन ओरिबा एमएलए राधा किशोर की अकनबा मियंग चांगपम दोकले मियोइबा अमसुंग थवाई पानबा जीबसिंग हिंगबदा इसिंग हाइबसि यावदबा यादे मणिपुरदा मियोइबदा नारिबा लाइनासिंग मनुंगदा अयामबदी फटबा इसिंग थकपदगिने हाइबसि अखंग अहि काना फोंदोकनबदा नतना मणिपुरगी गवर्नर ओरनबा मियोइ अमरसु मयक्सेंग मियामदा खंगनदुना फोंदोखिबा लाइख्रबने मधुना मणिपुर की तंपाकी लमजिंग फाउदना चेलिबा तुरेनसिंग इसिंग सैंपल लौदुना इसिंग की हौजिक ओरिबा फिबम असी कयामना फट्रे मियोइबगी हक्चांग सोकलिंगै ओइबा मसा क्या यावरे हाइबा अदु मयक्सेंगना खंगदोक मथौ तारे चाइरगसिदा मियामने इसिंग चिनदबा यादबनिना अमोटपा तुरेनगी इसिंग असी हिरम क्यादा चिनबदगे इसिंगदगी पोकपा लाइना क्या पाक छन्ना नारकत्र हाइबगे मी पाइबा अमा लैरे मरुइना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना मसागी तौफम थोकपा मथौदगी नथैरगा यामना मथौ मसा खंगदबगुमना लैरिबा असी यामना लाले बोर्ड असिगी ओइना लैरिबा तुरेल सिंग पात सिंग ग्राउंड वाटर की इसिंग अमदि पुखरी असोबा क्या की इसिंग सैंपल लौदुना मतम मतमगी ओइना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली तथादुन इसिंगी ओरिबा फिबम मियाम अमसोंग सरकार मतम चाना खंगन बंगमद्रिबसी करिगनो हाइबदु मरी लेनबा अथॉरिटी ना थिदोकसे अदुगा मसागी मथौ मसक खंगना पांगथोकतबा मरी लेनबा कर्मचारी सिंग अमदे ऑफिसर सिंग अदुगी मथक्ता आइन के ओइबा चप चाब थबुक लौकटपा चुंगने हौजिक निंगथम अमदि करेन था लोनबा मतम असिददि इसिंगदगी पोकपा लाइना क्या संदोरपा मतमने हारिबा मतम असिदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इसिंग की सैंपल लौरगा चांगेंग चथरिबा सिंग मसागी मथौ मसक खंगना पांगथोकतन मतम मतमगी ओइना पाट पुखरी तुरेल सिंग अमदे ग्राउंड वाटर की इसिंग अफाफतगी फिबम मदु मयक सिंगना सरकार अमसुंग मणिपुर मियामदा खंगनबा होनफम थोगे मरगसिदा लैंगाक्की फिरेप मियामदा खंगल्लु एमपीपी मणिपुर चाही लिसिंग कयादगी लमदम मसिदा थोकजबा नुंग लैंगोइसिंगी पोथोकना युमखै लंबी थोंग सरकार की लोइसन क्या चकुत थौरंग की थबकसिंगदा सिजनदुना लमदम मसिग सेटमेंटलोंदा अचौबा मतेंग पांगदुना लाखिबने थौबाल तुरेंदगी लैंगोइ पेथोकपदगी महौसागी खलदा अकाइबा लाकपदगी मियामगी वकत लाकपदगी हाई कोर्ट की ऑर्डर अमना मणिपुर पुंबगी नुंग लैंगोइ पुथोकपा अथिंग थमलखे अथिंग असी केम कुइना लैंगाक पाइरिबसिंग खन्ना नैनबीदना थमखिगदगी हाइबा लमदम मसिगी मियामदा खंगनिंगबगी अपांबा डॉक्टर एस इबोमचा सिंह वाइस प्रेसिडेंट एमपीपी ना थमलगले मणिपुर हाईकोर्ट ना लमदम मसिगी पोथोक नुंग लैंगोइसिंग पुथोकपा यारोय हाइना अथिंग थमखिबदगी लैंगोइ सेफ्टी अमदा लुपा हुंफु पिरंबा अदु लुपा चाम कुन यावरे नुंग अतकपा उफुल सेफ्टी अमदा लुपा कुंथ्रा मंगा पिरंबा अदु लुपा होमबुत्रा यावरे अमसुंग नुंग टाटा लोड अमदा लुपा लिसिंग मंगा पिरंबा अदु लुपा लिसिंग तरा यावरे अमसुंग दिमापुर अमसुंग मोरी की लैंगोइ सेफ्टी चांगागीदा लुपा लिसिंग निफु पिरंबा अदु हौजिकती सेफ्टी चांगागी बबल लुपा लिसिंग हुंफुगा मंगागी बतकते यावरे लमदम असिदा थोकजबा नुंग लैंगोइसिंग थिंजिंदुन थमलगा चुमलोनबा स्टेटसिंग अमसुंग लेबाक्तगी लैबा हाइबसि मापी मापा पांदबा अमसुंग लैंगाक लैतबा स्टेट अमगा पांखा कोइरे आइना एमपीपी ना फांगदोरकले खुदोंग थिनिंगाइ ओइरकलबा थौबाल तुरेन तोरपान खुंदारिबा प्रजा लिसिंग क्यागी पुंची कनबा मणिपुर कन्नबा मणिपुर हाई कोर्ट के हुकुम अदुबसु एमपीपी ना इकाई खुमनै थौबाल तुरेन नतबा मफमदगी पुथोरकलिबा नुंग लैंगोइसिंग असि अथिंग पथमलिबसि आंदोकपेनाबा अपील तौरकले सेरौ विलेज असिगी सकपी तुरेन अमसुंग इम्फाल तुरेन अनिगी किलोमीटर मुक सांगबा तुरेन खोंगनुंगता नुंग लैंगोइ मरंग काइना फंगे सेरौगी नुंग लैंगोइ असि मणिपुर पुंबगी सेंगवा चागतबा अमसुंग युमकै सापदा सिन्नै सेरौ तुरेलगी नुंग लैंगोइसिंग हंदक चाही पेक्थोखरबसु मथंगी इसिंग इसाउदा हानागुम थमलमे करिगुंबा मतमदा मणिपुर तंपाकी इसिंग इसाउ थोकतनबा IFCD ना अचौबा सेंफम काइथोक्तुना तुरेल खोंगनुंगतगी नुंग लैंगोइसिंग कोथोक्तुना तुरेल खोंगनु लुथनबगी थबक चतदुना लागले मरमदुना नुंग लैंगोइ पुथोकलिबा यारिपोक इथम मोइरांग पुरेल उखुल की तुरेल चेंग कांगपोपी तुरेल मरेल चाकपी अमसुंग इम्फाल तुरेंदगी नुंग लैंगोइ लौथोकपा जाननबा अथिंग बलिंगा लौथोकपियो नुंग लैंगोइ मरंग काइना फंगलतबा मरमना युम कै साबदा नुंग तखाइकिबगी उफुलना युमगी चेक चनबदा बीम आइबदा टाइल्स थाबदा अमसुंग लंबी थोंग साबदा सिनरे युआर जामना हागनबगी सेंटर अमा वरिबा मफम असिदा नुंग लैंगोइ मरंग काइना फंगननबगी अपांबा एमपीपी ना थमलगले अतोप मखा तरक पाउ अमदेना चप मन्नaba एसोसिएशन अमा रजिस्ट्रेशन तौबदा ayaba pibiganu जिरीबमदा अहनब ओइना कुमजा लिसिंग अमगा चांगपन मरफुगा मपनदगी ऑटो रिक्शा सर्विस तौदुना अमरे रजिस्टर बॉडी अमा ओइदुना मियामगी थौगल तौदुना असि फावबा लाक्चरे मरबदुना मरी लेनबा अथॉरिटी सिना एकोई एसोसिएशन असिगा मानबा एसोसिएशन अमा रजिस्ट्रेशन तौबदा ayaba pibiganu आइना
All Jeribam Auto Rickshaw Owners and Drivers Association AJARODA के President Sinam Pisang Pangdokre Pamising Unaba Amada Sinam Pisak Namakatana Hai Chap mannaba Association Ama Registration Tonaba Honaribasi Mayukta Aikwina Lay Paugi Mipam Aduda AJARODA के General Secretary Elang Robindro Amade Rotation Master Abdullah Khansu Saruyake Arvida Content Singa Sikamaroiba Paukara Asipa Paudam Zariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir bupna mapathaga jari channel tumda kanarabadi subscribe to video subscribe to video loinana like and share to wasu kabi kanu prampo amukhana thagachari